Maya pabengi po, paganaka mo po, para king solemning selebrasyon na po ning kakatamong Santa Misa kaniting kabengyan, agkatanla po ring sabla na makyabe tamo po, masika na siwala po karing dalit at karing pakibat po king Santa Misa. Ing kakatamo pong partisipasyon kilubning Santa Misa, maragulya pong dake ning kakatamong selebrasyon. Antimurin po, makyabe tamo karing pamagkanta, masika na pamagkanta kambe daring kakatamong koro. Kadwa po nung malyari, pakilagetala po king silent mode ding kakatamong cellphone. Dakal pong salamat. Mayap at magrasyang bengi po kay katamongan. At syuta na po ngeni king kapitu ng bengi ning simbang bengi. Kaniting kabengyan ding kay katamo pong magdaon para king sectoral group ding kay katamo pong kaparokyang farmers o ortelano ding overseas Filipino workers and migrant families, organization, officers, and members, the Puring AD 1581 Choir. Kapasalamatan ng Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Celi Francisco Zeller and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Ferdinand and Mirna Lizing and family, Ronnie and Raquel Manalili and family, Parian Diagnostic Laboratory, Attorney Angela Pangan and family, Edgard and Lourdes Pineda and family, Ryan and Sel Martinez and family, paraking wedding anniversary ng John Bert and Jezaret Peñaranda, safe travel ng Dr. Joe Arzadoro and family, special intention ng Gemma Lumba, Dietz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punzalan, Ronald and Agnes Lau and family, Federico Mandap. Para king speedy recovery ng Brother Pat Ahos, Feli Ortega, complete healing ng Megan Centeno, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani. Para king Caladwaderi Natividad, Domingo Sr., Lizelle, Domingo Jr., Ramon, Michelle, Father Aristotel, Reynaldo, Maria, Elena, Giancarlo, Juan, Catalina, Severino, Baby Monica, Norma, Ricardo, at ding sa Blanca Ladua, King Purgatorio.
Kinlagyan ng impaan po ng anak po ng Banal na Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. May pabengi kay kaingan po. At pito na ini, pito-pito. So, malapit na niya pong buo, iting kaya katamong pamiyabebeng pamagsakripisyo, ining pamitipon-tipon tamo bang matingin tayong pagsadya ng aldo ng kebaitan ng apong Ginoo. Nya bang ata maging karapat dapat ang ganap kaniti si siyang tala pareng kasalanan tamo at anyaran pa mo'y lunos na't kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoo, ikay may kibat king dalong ng ana, binyemeng anak na Samuel a propeta. Ginoo, pakalulo. Ginoo, ikay sangkaning tula, kapasalamatan, at kapurian na pisyag ng Mariyang Indumo, Kristo, pakalulo. Ginoo, ikang babiyay kapalyarian, kaning bagay isipan ng emalyari ng tao. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos sa maipay tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinubod may anak mo, bani kabos sing mabilog aketawan, king upaya ning kamatayan. Ikesa nang magmasusi, king panyatang ng Kristo, anting tao, lalo king makapakirake, king kayang dibinong bien, huling mabibiyay at magari kambe mo, ating Banal na Espiritu, metong muking pangadiyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang iana, ayawat na ne king susu Samuel. Tiki ne king silo, magdalayang metong atorong at lungbanwa tuwa. At lungpulot anam alitrong arina, at metong alulanan, ating alak. At delani ing anak na, king balening Ginoo, karin king silo, agyamang anak yapamo.
Kay bandeng kinatat ing toro, de la re ing anak, kang Eli. Nganang ana, mayalang galang na kumopo. Ako po itang babaying makatalakad, siping yu, at manalangin, king Ginoo. Oy ni po ing anak, a inawad ko, king Ginoo. Pekiramdaman na po, ing inawad ko, keya. Ngeni ako naman po pagkalupke, king Ginoo. Kabang mabyeyo, suywane po, ing Ginoo. At simbande ka rin, ing Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Magsayaya ing puso ko, king Ginoo kakong talapagligtas. Magsayayay puso ko, king Ginoo, kakong talapagligtas. Magsayayay puso ko, king Ginoo, kakong talapagligtas. Matula ko uli ning Ginoo, pauli na migwagi ko. Ngeni kalyan kula, ring kakong kasalam. Matula ko uling linigtas mo ko. Simbut nala ring mayupaya, dapot pasig na nga nala ring may na. Detang mabsi, ila naman ngening makiyupaya, balang mangan. Kabang ding danupan, ngeni mabsino man. Pituya ayanak ing babaeng bawog, at magdusayo ing babaeng dakal a anak. Ing Ginoo ya ing kakwa king biye at magkalub biye. Malyari na katang paten at malyari na katang biyayan. Malyari na kang gawang kalulu o mabandi. Malyari na kang ibaba o itos. Itatas na lakabilyan ding kalulu at liligtas na la ring atsu king pamangailangan. Pakilukluka na la karing marangal ataw at babye na karela ing marangal at trono bilang karelang mana.
bansa. Pagmulaning pamisan metong at kasalpantayanan kekang iglesia. Iligtas ming meto ketawa na kekang lelangan. Alleluia. Ang Ginoo manatili kayo. Pamamasaking mayapabalita, agpangkang sandukas. Nganang Maria, ing puso ko, pupuryaning Ginoo. Magsayaing kaladwa ko, uli na ning Diyos, saka akong talapagligtas. Ulingin ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, o sanda akong mapalad, ding sablang tao. Puli ning mga ragulabage, ade patana ka na ako ning mayupayang Diyos. Banalying lagyo na, kalulunusan no ring makitakot kayo, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatsyat ning mayupayan ng takde at simbulat no ring manghata sa lub, kitang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak no ring ari, ibat ka ring karelang trono, at ing atsuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsya no ring danupan, king mga ipabage, at pepalakwa na lang alang darala ring mabandi. Ti paraning penga kuna, karing pipumpunan tamo, at ing natangyaban ning saupan ning Israel, abalen na. Pepakita na ning pakaluluy Abraham, ang ponding sablang lahi na. At inabayan na ning Maria, Elizabeth, kilub, daring at bulan. Kay ba't nanita, minuli na. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pabengi, pasibayo, kaya kayungan po. Pinanangal do, mayari na po rin simbambengi, amis lako kanyan. Kasi mapatin po simbambengi, at least once a year, akakuha na sasabak ng pisamban for 10 days. Pero bengi-bengi, makanyan tama po attendance. So, mag-umpisa niyang December 15, halos almost the same attendance. Hanggang Pasko yan. Kaya Pasko kanyan, itang 24, mas marakal. Huling metong yamo po yung misa tamo. Salamat kay Simbambengi. Sana aldoldo Simbambengi. O balang Domingo, Simbambengi para makanyang takarakal. Itipon-tipon at santing balami kakalugot at abi-abi mga di magpasalamat at manyad grasya king apong Ginoo. Atin pong metong kwento yung metong kayanakan makasakiking bus kabang pupulaying bus biglaya pong tinok lang at may niya kaya po yung driver so yung linob kayong bus metong niya pong matuwang lalaki at niya maglawe-lawe po yung matwa ala na yung aloklukan so itang kayanakan ino-offer na iloklukan na ketang matwa tahimik po linuklok tang matwa. Kaya ba't nga nang migsalita ni tang anak? Linawin ng matwa. Nano po'y sinabi yo? Ano kayong matwa ng anak? Ba ito ang anak man sinabi eh. Makanyan po, bala ko po sinabi yo, salamat. Neng kay po isipan tamo, uli mo po tamas makatwa ka, patsedip tananda kang mayap ding mas anak. Okay mo nga magpasalamat.
Pero, bala mo nung ating peka normal dapat tamong gawan, at peka altoldo dapat tamong ugal yan, yapining magpasalamat. Nung ating peka maulagang amanong pwede tasabyan king balang metong, yapin po yung amanong yan. Salamat. Kasi nung labi niya po yung biyata mo, ana namang patugot, ing tatanggap tamong serbisyo, ampong daratang laring mga ipabagi. Ring aliwang tao ilang gagawa para kay katamo. Sinopan da katamo, o pigkaluban da katang bagay-bagay. Ano yung kayo niya itabi sampa salamat? Isipat tamo, timo, nung babayaran niya yung metong nga serbisyo, isipan mo, binayad mo at magpasalamat ka. O kaya naman mo, at magpasalamat ka nung obrada naman, obligasyon da nga tamo. Pero kaya makanyan man po, ing pataluyan mo yung serbisyo, agagawa rin metong at metong, itang bayaran mo keng kwalta. Sapat ing kwalta. Para ketang saup abinyera ng aliwa. Inya makanyang pong masanting kambalan tayong palaging salamat. Asas ng kanya, pati magpasalamat ka, mas makaluwalas pinubluban Kasi nga napin, pati atin lang gewang mayap kaya ka, balami ka utang alub ka. Pero pati sabi may ita, bala mo luluwalas ka pakirandam, huling nung marigwa bayaran keng o diyang binayad me, nung kulang niya pa, itang amanong salamat sapat neba, dandamanan ng taong di napat kaya katamong mayap. At kaya katamo po, patseting kasino pa na tao, wari, makalakas loob mo naman kaya katamo, makasaya itang pasalamatan da ka. Patse, magpasalamat, makaulit din Tanda na yun. Salamat, may biyasa magpasalamat. Libre naman yung pasalamat, mamayad, pasabyan. Mga yan. At ikay po, gari nga anak yun. Buwatang kayo, tuturoy ka rela. Kaya ba't nang miri na ng anak mo, at yan tinggap, kung nasabyan mo, salamat. Tama. Kaya ba't buwatang labihan mo po, yung service yung babiyadan, mo, driver nga mo, may mayad na ka man. Pero itamong dela na kang masalese, kitang puntalan mo. Ito kayo aksidente. Salamat. Iretang magobra ka rin opisina. Agyan pang ating lang sweldo. Itamong dinalan de o gewaring ingke kang request. At kasi mo mapagal na la naman. O kaya mapabubuisit na la naman. Pero makanyan man, itang harapan da ka para ibigin kaya kang pamangailangan. Agyan pang babayaran me. Itamong struggle na naman para laban sarili na. Makaya po itang salamat. At kitang salamat mo nga ita, kasan mo, diyan rigong matsure pakiramdamin ng sinaw kaya ka, sasayaya, sisiglaya, sisipagya, o rin na yan. O hindi po, ing metong mawulagang pwede tamang yapseking balang metong, ing amanong salamat. At kaya raklan, magpasalamat ka, mumuna, kasi ating sinaw, binyene ing kaya kang anyaran. Bari, so ating kang request, may pagkalubyo, salamat. Pero ating mo naman po, may nyawad, pero nang kaya may papagkalubya. Kalupan itang istorya ko, itang matua. Ina naman niya ding paluklukan de. Pero itang anak kusa ng binye, ing luklukan kaya. Uling inainyad, magpasalamat ing matua. Uy, tapin ing masanteng Erigumin nyawad, pero may pagkalub. Iti mas marawul ka kapasalabatan. At kinipimpong kaya katang rin pamamasatang masanting la, uling, o yan pupuntiryan ay kapasalamatan. Yung kaya katang first reading, ini from the book of Samuel, istorya ng makanano yung pangabay din may raguli, Samuel. Samuel pala, penga din ang imana na may kayanak ya.
May nga diyang mo si Imana, para mi kainakya, ating mi pagkalub kang kay Imana, ining iyana, yapin niya Samuel. Nya kining first reading tamo, pasalamat sa king Diyos. Nintay king templo, magdala yung litrong harina, atlong pulot anam a litrong harina, pong metong aluna na ating alak, darlaning anak na, bang pasalamatan ng Diyos. Kay ba't likwanan ng anak na? Kang Eli, bang itraining maging propeta. At iningan, gawa ng ana, bang pasalamatan ng Diyos. Kasi binyene ining anak ng Samuel kaya. At iyan na naman, king dagul ng kapasalamatan king hapong Ginoo, serilina ning anak ng iba't king Diyos, regalo ng Diyos kaya. Dinaw ne ing anak na, bang magserbisyo king apong Ginoo. What a way to thank God, to thank the Lord. Ini naman pong gospel tamo, liwan yaman. Ing dumbirhen naman kini, ini magtiririn niya, magkantaya king tulat saya, pasalamat king Diyos, uling ene kanu kelingwan ng Diyos, dip tanan ng mga ragula bage. At sa ano ini, siyempre, itang king karakal dareng babay, yang pinili ng maging indo ng tagapagligtas. At yan na po kalupang ana, ena inyawad Maria, iyang mibait keng tagapagligtas. Ni katang misan sinabi ko kaya kayo, premyo ini keng kayapan agawa ng Maria. Nunayining mi pagkalub kaya pure grace ya, grasya ya. O inintune grasya. Itange mo inyawad, pero at tsuya, ni pagkalubya. Yapin po yung definition na ng grace yan. Grace, gracia. Actually po yung Greek word na ng grace is charis. Nung no kanya iba't yung amanong charisma. Deng charisma, tamo, yapin na rin bala mo, inborn la kaya katamo, at chula kaya katamo, talay kwa king nano-nano naman, bala mo, mayan lang at chula kaya katamo, at yan rin pong kaya katang talents. Doon may po yung charis. Man may train kayong eskwela, pero kagaling nang magkanta. Ano nga may naliba na yata kalupa ko ng lalaki. Dahil nga liwa, keng arts. Anak na pa mo. Biyasa la keng arts. Ela panlinog keng school. At rin po nga liwang genius. Dahil kayo, mabigla na kamo. Keng kayo nakanda, 2 years old, 3 years old. O tami memoryado rin capital of the world, of the different countries. Kaya ba't magaling na keng arithmetic? Nung makanano ito, makapagtaka. At tinipin po para kaya katamo, uling ini pure grace. Grasya ya. Eray nyawad din pero yung Diyos pigkalub na karela. Inipin pong Mozart, ating kwento kang Mozart. Inyang tutugtog tugtog na, makakapag-compose siya, anak niya pa mo. At ilinapit kaya, papaturo yung gawang music. At nga na ning Mozart, siguro nga na, magumpisa ka rin kanta. Nga na, nanong makanta to. O teka balong ituro yung balo mo. Nga na. At nga nang kanong Mozart, nga na, makanano nga na, anak ko pa kasi makakapag-compose na ako, ko balong makanano. Na naman po balong explica, ninangi Mozart, nung makanano nga sang kalagwa kaya ing mag-compose yung music. Uling regalo yung iba't king hapong Ginoo. It's gift, grace. Makwa king lele-lele. Bala mo, natural ya, king metong nga tao. At palagi ko po, yung ikaitin kong tinggap makanyan. Bano kanyang ikwain, galingan nyo, kabyasnan nyo, kakayahan. At tsunyake kayo. Yapin po yung grace yan. Mo yung nyawad, pero at you. Nya, kareni pong adwang nga rin Nya, sukat tang magpasalamat. Kasi king biyata mo, like it or not, tatanggap tamo saup ang pong kayapan king balang metong at king nga pong Ginoo. At intan talagang pangadi. Anyaran kaya, kaya ba't pagkalub na? Pota malakas ko babo, bas kinanganyaran nyo, may papagkalub.
Nya makanyan magpasalamat kayo. Pero po tapong suryan nyo, king biyata mo, mas marakal laretang etay nyawad at inggap tamo. Mas marakal retang etamo inyawad ang hini tsula kaya katamo. O tinggap tamo. Ano kaya kayo? Kaya mong baleyo, labenyo. Itamong pagluto na kang imabalang ngabak, mo naman inyawad dyan, pero malalyari. Itang pamipi na kang ima, mo man inyawad. Inganyara mo, imbakal Diba tibyen Pang cellphone mo, pang Starbucks mo. Pero itang sesen na ka, pag-aral na ka, mo naman inyawad ito. Freely given by your parents. Mas marakal itang etamo inyawad, pero tsuke katam. At lalo na kingapong Ginoo. Marakal lang ting bagay-bagay, tinggap tamo kaya na etaman penga di. Kanako po, tapenga di ko maging pari ko. Penga di maging pari ko. Anyang anak ko, siyempre, anyang kay, sinibol ka na ako. O ito, binyene ka na ako yung grasyang maging pari. Inyadawa rin pengari kong maging pari ko. Era naman balong makapagpari ko. Nya, ini po yung king biyata mo, sukat akit tamo, dakal tang bagay-bagay, atinggap, ay taman inyawad. Inya sukat, ini, maging natural, kaya katamo, ing maging mapagpasalamat. At lula po rin buri kong gawan tamo, king pamipasalamat king Diyos. Mumuna, pasalamat tamo. Karetang lati-lating bagay ang gagawan da kaya katamo. Kalupang nga sabi ko po nandin kaya kayo. Nang kayo talapasalamatan ding pamilya tamo, kitang aldo-do serbisyong gagawan da kaya katamo. Itang pamamipi, pamagluto, lalawin tamang malati. Kasi magpasalamat tamo mo, potang tinanggap tang mga regula grasya, kalupan na ning may pasad kang board exam, ay, magpa-party ka kanita. Mag-champion ka kay metong nga liga, ay, party itang karagulan. May nakit kang masanting nga obra, ay, royal celebration ka. Pero, pangaras ka retang lati-lati, nang kaya kakalingwan tamo. Pero nung suryan mo, as ng karakala, lati-lating bageng gagawan dang mayat para king kapakanan tamo. Kanako mo po, biro mo, 9 days la rin malati mong bagay, ating kung EMDC, o anong alalo, makanano ko. Lalwentang malating bagay, pero karaguling saw. Nang kapasalamating EMDC, ating mamasakin for 10 days, abing Pasko. Itang ating maglinis kin, ating magkanta. Nang kayo po, detang little things, akakalingwan tamo, o limang mga latila, itang mapapansinan, itang ulagada. Pero yung totoo, maragula sa saw kaya katamo. Inya, sukat rin, pasalamatan lang. Yung kadwa, yung kaya katang kalusugan. Eta naman ninyawad, eta man na niya Ronaldo do, na sana kinabukasan, makakalakad ko pa, manakit ko pa, mangisnawa ko pa, matutod na ka mo Pero para achieve yung health mo, achieve pa yan, pasalamat tamo. Pasalamatan tayo nga pong Ginoo kanyan. At agyang nung ating kang sakit, nung masakit ka, potang nung ating kang lilingap ke, kating manyese ke ka, potang kayo po mo, buisit ka. O siya, matibabata na rin manyese. Ini po. Ating katlo, asukat ang pasalamatan, itang direnda katamong second chances king be. Itang patawaran da katamong. Sabihin da, it's okay. Better luck next time. Diyan may sambut ka, may palpak ka. Ay, mabiyasa nakakaring mistakes mo. Kanyaman na po nita. Itang patawaran da ka, dinanda kang pagpasensyan da ka, dinanda ka pan chance.
Nya, wining maragula ka pasalamatan. Metong basketball player, NBA player, Ja Moran. May suspendiya po ita for 25 games kay NBA. Akaluan ko na nang gewa na, pero luwal na ning court ka rin nagawa itang kalokwa na. Ja Moran, asya pong kagaling mag-basketball, bala mo yung lastic man. Bala mo, babalok tutso kay babo, kay ngere. Sen kayan. After 25 days of games of suspension, may lang niya po mga 2 days ago, may break niya pong record. Kasi ya pa mong may suspending NBA player, nakabalik na, ginawa yung 34 points. At siya pang may kapagpanyambot kayang team. Siguro, amis na nining playerin basketball. At the same time, excited siya. At siguro, kapasalamatan ng Pepa Milungan Depa. What nangyari na Pepa Milungan? Totally out of the NBA roster na. At kaya katamo po yan. Nung atintang dapat pasalamatan, itang second chances ababira kaya katamo. At palagi ako mo second chances at third, fourth, fifth, sixth. At pangaras kay nga po unlimited chances. Unlimited forgiveness. Anya, uini po, ing sukat, may biyabiyatagin ka pasalamatan. Kasi po tanga, lawin mo, kalupan ng Maria, may muta mo king grasya. Aliwa mo yung Maria, yung kipnuanan ng Diyos king grasya, ita mo rin, maglapo, sigsig, liglig, umaapaw. Ing grasyang ipapagkalub kaya katamo. Anya, kini po, o yan, metong tamang ugad yan, ing magpasalamat. At patya magpasalamat tamo, mas maging masaya tamot payapa biye. Bakit? Kasi yung taong magpasalamat, akakit na, ing sablang mangaya pa bagay, tatanggapan na, at gagawan na rin ka. Parang tao kaya, lalo na yung gagawa ng Diyos, King Biena. Amen. Ngayon po, kaya katanang ito at nga pong ginuli sa data mong kayadwanan, ita mong sablang tuturwanan ng nga pong ginong kilala, kareng sablang kayapan, agagawa na kaya katamo, kalupan ng pamangilanan ng Birhen Maria, kareng sablang maulang bagay, tepatan ng Diyos kaya. Ngatang makibat king balang panalangin, Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para ka rin kaliliring apostol, ding obispo at ding pari, miyabiya karela ing upayang mamatawad kasalanan. Pag malasakitan de sanang gampanan, iting kasaywan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin atsyuking upaya, tagkilan no sana kay sipan, bani taguyod da ing sablang mayab, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, dasnan nakataas sanang magbante, para kingkayang panyatang, ipanalangin taking Ginoo. Ngani adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Mayupaying totoo at alanganggang Diyos, alakang buring mabating, nanebagkus pagnasan mong miligtas ding sablang tao. Baligdan mo sa ring panalangin ng kaya kang balayan. Iti adun mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, manalig king kekang lugod, daralami lareti ngayon bansamba king altar mo, kapamilataning miseryo ni tingay Eucharistia, linisan mo kaya sana king grasya mo, at gawan karapat dapat magsilbi ka, king pamibiyebye makayakma king kaburian mo, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginuhin. Ing ginumanatili ake kayo. Yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulin, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginunin. Pisyag na ring sablang propeta, ing kayang panyata, delarening inong birhen king kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugo. Si Janang wana tada pamidyaging kayang panyatang, at pepakilala ka ring tao, inyang dinatangin. Unining mo na nung lugod na kaya katamo, kitma na katamong tula, ngayon ipagsadyan tayong pagmasusyan ng miseryo ng kayang pangabayin. Kanita potang datang men, das na nakatang masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag munalan at kapuryan. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tuknang babye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daong kusang lu, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kadis, pasibayang pepa salamat kaya kap. At binyen ning kadis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti ing kadis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mo ipa, ing kamatay na pamanyab din na may biyan ng anak mo, naramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kadis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap kinugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman di kapatadming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na yung talasuyo mong yamong Aristotel, kamberi Norma, Domingo, at Alfredo Senior. Ading alapang mayang unabiye, tanggapan mo sana kay maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kaya ben ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, ipang mayupayang tutukaguming banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapaminto king amanan ning talapangabos at mibog king banal ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi,
banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. Di kakapatatangan po, samantalang tayong pamikatagon bang pugayin ng metong at metong king kapayapan ng apong Ginoo. Kapayapan, kaya kaingan po. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, aminala ko king kasalanan ng yato, noon tamong kimbirana kaniting banan ng hapunan. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat si kasme nga mano mo, kumayap na.
kapayapaan, ke kami pagkalubna. Pamisagsagan ke kamuluan, katuliran king panahon mimiral na. O Maria, o ke kaming Hindu, King Diyos panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pasignangan mo kesana kapamilataning sakramentong tinggap ni. Sa panmukeng luwal bansalubong king kay kaming talapagligtas, at mangintulid king belangangga, kapamilatan ding biyeming patutuking kekeng kasalpantayanan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Paganaka po, para po bukas king kawalong bengi ning kakatamong simbang bengi, dimpong kakatamong magdawon sektoral, dimpong kakatamong kaparokya na related po king business sector, public market vendors, at medical allied professionals. Para po karing organizations, ding Marriage Encounter, Singles for Christ, at Migrants Ministry. Kambering Knights of Columbus, sabi niya. Ing ginumanatili ake kayo.
At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, ampuning anak, ampuning banal na Espiritu, mayari ning kay katang kapag masusyan, yaw meta nang ini, king kapayapan, dulugod king Diyos at kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Bengin Diyos, kay kainan.